Jingle FIFA World Cup ke Portugal bat ke Brazil gelayo benrung syaka round of 16 hadin bagila job ya artli ke jingle ke jongki. Aba pai syaka jingle jong ke Portugal Persia ya ke Uruguay ke bahap ha ke group H aga nege jingle ha ke kela step omdon kino ki tim ki bala pat kijar badai ha ke kela mit kata ha ke minit ke basan peusau Cristiano Ronaldo la janyo pat kijar nengkong naga benta ke Portugal Andre ya ke gol baga Portugal kala yo ban tep la Ken Xiao Fernandes aga baga bol ka bala kenjat do Fernandes ka klem day naga kli jong Cristiano Ronaldo bat shwa ban kut ka jingle kata ka minit ka ba kendai peu plus lai ka Portugal kala yo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong ka leng ba ka penalty bat ya ka penalty la kenjat do Fernandes bat leng bagi ni ar gol ka Portugal kala la lim ya ka Uruguay da ar lanot leng bagan ke jingjok ke Portugal kalayo ban rum syaka round of 16 hadin bakalayo ban khor riu point naki ar tali ke jingle kai hagawai pat ke jingle kai ke bahap haga group G ke Brazil Persia ya ke Switzerland kani gade ke jingle kai ke bakongsan na benta baru ar tali ke tim ban yo rung syaka round of 16 hagani ke jingle kai ke Brazil kaya lekai khamba ban ya ke Switzerland aga bagalayo adu san peu 100% ke position kat baga Switzerland kayo tang 100% ke position ke Brazil ke pendon kam da ke formation ke ba sau lai kat baga Switzerland ke pendon kam da ke formation ke ba sau ar lai iwe aba pai sha ke jingle kai omdon kino ki tim ki bala ban kijar ha ke kela step jong ke jingle kai bat dai ha ke kelamit kata shwa ban kut ke jingle kai kata ha ke minit ke ba pra peulai ke Brazil kala yo ban kijar nengkong lengba u Casemiro bat ya ke bol la penbu da Rodrigo bat lengba ke shigol ke Brazil kala la ban lim ya ke Switzerland ai wei la not bat kala yo ban rung syaka round of 16 hadin bakala yo ban khur riu point naki ar deli jingle kai